Vanoi gam tina Kuki chate ho zo si na bon chawin jing kap ha. Elha October ni sim som ni leko. Wednesday ni huin zong jing ka thuso ngai ki hiti. Thuso ngai tau hiti. Hachi sa July ni sim som ni leko sang ni le som ni lenga ni hua. Kuki Inpi Legal Affairs Secretary U Lenin Haukibin. Sisipur District Police Personnel Khat. Head Constable Simlal Paul. Suspend an kibol na chungchang thu cho. National Commission for Scheduled Tribes NCST hinga na hluduvin. Chuchi chungchang achun National Commission for Scheduled Tribes NCST hon. DGP Manpur notice khanan piuvin. Suspendable na oji hole. Itawang action alaw hamti ho. National Commission for Scheduled Tribes NCST hinga. Nisom ni sunga pilute na dingvin an Hetsah tawvin hi. Part kipi nisom ni sunga NCST hon don bud na imatsa kamulo va hile. National Commission for Scheduled Tribes NCST hon. India dan P Article 338 noya power exercise ki bolding civil kora case ki piluding court na kay na ding va samon ki piding ni vetin civil kora case ki piluding court na kay na ding samon ki piding ni vetin National Commission for Scheduled Tribes in Hetsah vinahi hichi achunga ki say suspend ki bol pa police head constable pa hi frontline muna village volunteer holim anando kha hin chutia ama palim viral chinung chen Sisipur District SPN ama pa chu suspendan bolin ama pa suspendan ki bol ji chun mipi hon ki pinna na sata na bolovin tuibong muna mini secretary hal in anumin milham minin thinan tulo na hi a gateway chan na 8 Central Pay Commission ading chun Prime Minister Narendra Modi chairman hinain Union Cabinet in khom na ne vin 8 Central Pay Commission adingin atam so approve an boltaw vinahi 8 Central Pay Commission cho temporary body heading chairperson khat member part-time khat le member secretary khat heading hi chuchi pay commission chun thlasom le thagit sunga government hinga tha local sa hinaninga recommendation apelu ding hi pay commission hi union government in central government employee hoding in som dan chile ato sa jing vin thalo nakal sa jing vi chuchi 8 Central Pay Commission cho Aung thung ding January ni sim khat sang ni le som ni legup ni khuap kipan ding hi ahin la Central Pay Commission hon recommendation appelut va lo va hong ki ngam ding hi chuchi Pay Commission chu phata implement ahong ki bol na ding phata ong chi hla pat na ding hi phat lut jep na lai ding hi Central Government in 8 Central Pay Commission akisim do tai tia January sang ni le som ni lenga thasunga an phun do saw na hi October ni sim som niligit jan hi chun Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Israel sipai ho thu na pin Hamas sinui mi hon US President Donald Trump in an boldo ceasefire cho pal ke azivin Gaza Strip gamsung chuna sata in bulu ta vin tin thu na pin hi susi thupi pi nong chun Hamas sinui mi hon jong thu por hin bolovin Hamas sinui mi hon Israel mi ho thilong pi do ding ki go cho Israelin kinup tu na ceasefire apal ke ta azivin postpone ka boltaw vetin hin phongdo vinahi Gaza Strip gamsung Hamas sinui mi hocho Israel mi hotilong holbe akisaw vin Israel mi hotilong khat in chimin adel khumdana abol hozong abol thungen u hitin Israel government in phongdo vin Hamas sinui mi hon mithilong kumni masangan pedo saw ata sa parts phabep khat tu chungchun Hamas sinui mi hon hin pedo kirvin sutia thilong an pedo saw ata sa hal phabep hin pedo kiduwa Thilung khat pedo dana hin bolu cho Israel government lunghang the jing hitaw vi Israel mi ho thilung hin pedo zo siu hi Israel government in Tel Aviv kopia Abu Kabir Forensic Institute a tu sunga Hamas sinui mi hon hin pedo cho mi pumpi ta sa pumpi hilo an hi Hamas sinui mi hon Israel mi ho thilung ta sa parts pa beb hin pedo cho Ofir zarpati kitipa ta sa hal pa beb hidanin Israel government in phongdo vinahi Israel in Gaza Strip gamsung avela hin bulu kiduwa hile mithilong khol thei taloding hitin zong Hamas sinui mi hon phungdo vinahi Israel Prime Minister in Gaza Strip gamsung bulu na dinga Israel sipai ho thupi pi nung chun Israel sipai hon Gaza Strip gamsung cho munthum zen an bulu vinahi Hamas sinui mi hon Gaza Strip gamsung Israel sipai ho bulu je ule Israel mi ho thilong ahin pedo nom lo je vin got na sangta kipiding hi vitin Israel Defense Minister in phongdo in hi Hamas sinui mi hon Gaza Strip gamsunga thilong la do dana tho thu cho
Israel sipai hon drone footage ananei o hin atho thu a hi chu a hedo nung chun Israel government lunghang hle jing hi tau vi zani Tuesday jingka chun Kenya gam sunga wanleng aniau khat an pu ken wanleng sunga to tourist mi ho mi somle ni velin thina an tu vine hi wanleng pu ken amun chu police hole emergency ki mai tu pidinga hon an del lut nga lo vin ahin la amun avela ho chu wanleng apu ke nung chun anaka cha hil an hitai suchi wanleng apu ke na azidi ta he hi la yu vi Myanmar gam sung Magweri zone Sekhu township sunga Myanmar junta sipai ho checkpost khat cho People's Defense Force PDF hon an blue vin junta sipai ho mili kathat vetin Pakoku People's Defense Force Battalion 19 hon phungdo vin hi suchi thil so chon PDF ho mi khatin jong thin an tu in hi PDF phone chumuna junta sipai ho abulu masango Saturday ni khuchon PDF phone junta sipai ho ambu sana bolu vin junta sipai ho mitam ta zona thaw hi San State Hup Sung Taang National Liberation Army TNL ho vaipu nagam sunga chon Myanmar junta sipai hon lakhat sung se sen mi thlam mi som ni le ko bomin an that vin hi Myanmar junta sipai hon mi thlam mo chen kho sung ho bom hi khum naw wachon mi thlam mi som ni le ko zen an thilo taw vi bom pu ke na ki tong kha mi som sagi le khat hiu vin suchi hol a chapang som ni lugup jong pang hiu vi bom pu ke na chon mi thlam mo chen in zal som sagi wal to school nga chule buri so in thimpo umna monastery sagi to kaithang mun tam ta an sit lo tan hi Chinese government in Kachin State Hupsung kya ye ho vaipu nagam sunga chon ama ho nup na ta in ama ho thu ta in border gate na khaw vin ahin la kum khat zovin kya ye ho to kya hla na zong im cham lo hilin Chinese government in chuchi border gate ho cho ahin hongdo ki taw vin hi Kachin State sungai border gate lin ta liumin kan pekti laiza mongzariang le lweze hi kan pekti to lweze cho China le Kachin State gamgi a border trade center lin ta omna mun chu hi kya ye hon chumun la ho to phanung vin Chinese government in kya ye ho pressure bol na ding chun chuchi border gate ho chun khapi ovin hi kya ye ho junta sipai ho do na achalo ucho Chinese government lungphamo hi vi aji chu Chinese government in Myanmar junta sipai ho hi na sata ki thupi wa hi laiza khopi hi kya ye ho hat jingnamun kya ye headquarter na khopi hin sule mongzar yang khopi jong hi kya ye hon galma sanga ki pat an to phau hitan ken pekti le loeze khopi hi wang ningkum sunga kya ye hon junta ho khuna kuna an kila do wa hi chuchi border gate alin li ho tailo border gate neu cha cha phabeb jong hin kya ye hon bon cha to phau hi Kachin Independence Army kya ye hon China gamgi hlungke to phau vin sule Kachin State sungin khupi somle thum to phau vin sule chunglang San State sungin khupi khat to phau vin hi zanhima salang chun thanintari region the way special economic zone SEZ akuna kilometer somni vela kamla junta police station khat chu PDF phone ato phataw vin hi chuchi police station hu do te ne ding chun junta sipai hon fighter jets mangchan wanleng ho mangchan PDF pan mun ho chu bom ki khum vin sule junta ne vi hon jong PDF ho chu gala kunin boman kap khum vin hi chutia Myanmar junta sipai hon panala jing wang chun suchi junta police station cho People's Defense Force PDF phone an to phataw vin hi thanintari region longlong township hup sunga maung magan police station to phana ding chun PDF phone avel velin kumli sung hi tek hin bol taw vin tu sunga galzo na hongchang beb hiu vi thu so oisan hin ki chai tai thu so ngai ho zo si na bon chaw vin ni ko pha